स्पीकर सर, हो प्रश्न पड आहा इट्स अबाउट साउथ वेस्ट पोर्ट. आता जेन्ना गोंयांत मायनिंग बंद जाले त्या वेळार कोळसो हाडपाचो प्रयत्न 2012च्या नंतर गोंयांत जालो. सगळ्याक बोवाळ जालो. ऑब्जेक्ट फर्स्ट तो जे सांगता पळय न्ही 2012 उपरांत कोळसो हाडपाक गोंयांत सुरवात जाली हे पयली चूक. कित्याक ते रॉंग स्टेटमेंट वतलो रिकॉर्डाचेर म्हणून हांवें सांगलें. कोळसो खूप पयलींच्यान हाडटा 2012 सुरवात चुकीच्या हातून करूं नाका. कोळसो पयलींच्यान हाडटा हे पयलीं सांग. स्पीकर सर, एक एक आन्सर सुसेगाद दी. 3 सप्लिमेंटरी मॅडम आता सांग. 20 मिनटी आहे. आता स्पीकर सर, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ही अथॉरिटी पड्या एमी आपल्या गेले 2 बथ, एक JSW आणि एक अदानी. दे वर गिवन टू इम्पोर्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कोल. आणि जेन्ना हेचे पब्लिक हियरिंग जाले त्या वेळार वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हियरिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा, 10 days स्पीकर सर. आणि सगळे गोंयकारीन आमकां हिंगा गोंयांत कोळसो हेजे आमकां नाका म्हणून एक प्रयत्न जालो. बट EAC recommended that environmental clearance. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री तेन्नाचो आणि आतांचो बाब प्रमोद सावंताचो मेंटर दोतोर बाब मनोहर पर्रीकराची लेटर आशिल्ली की हर्षवर्धन तेणे 2017 ही लेटर बरयली. I'll just read the contents. The Goa State Pollution Control Board has conducted public hearing for the project on proposal during which public has opposed and objected to the proposed increased handling of coal, as present handling is causing air pollution in Vasco City. The air quality monitoring system of the Pollution Control Board indicate that particulate matter is exceeding the prescribed limits for the present handling capacity, and GSPCB has directed Southwest Port to reduce their present handling capacity by 25%. In such circumstances, it would not be prudent to consider the request made by Southwest Port for increasing the coal handling capacity. This letter is on record. And that's because, sir, Goa State Pollution Control Board and they reduced the capacity by 25%. And after the demise of Manohar Parrikar, it looks like the original permissions were quietly restored. And that's because, sir, Jenna JSW applied to Goa Coastal Zonal Management Authority. Expert committee member पड आशिल्ले तेंगेलो report आहा आमकडे. या expert committee members themselves noted की pollution, coal spillage आणि environmental violation जाता. Speaker sir, despite that तेंका permission दिली. आता प्रश्न मुखेलमंत्री पयलो मुगेलो जेन्ना Department of Environment wrote letter to Goa Coastal Zonal Management Authority stating that there should not be an increase of coal at MPT. Was this said letter part of the CZMP 2011 report that was kept in public domain during the public hearing? O पहिलो प्रश्न सांग म्हाका. Yes. ती लेटर स्पीकर सर, तो जे विचारता कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचे लेटर जे आसा पळय न्ही, इट इज यू आर रिफरिंग टू द लेटर 14/12/2022. No. Then Speaker sir, CZMP 2011 and Jenna Environment wrote a letter to GSED Goa Coastal Management Authority stating that there should not be an increase of coal handling at MPT. The said letter report was kept in public domain. Public are दोल्ली ती. Speaker sir, एक केल्ले काय म्हणटा खबर तू आसू ना देना. अरे मुखार वयता. Speaker sir, I charge that basically this letter was part of CZMP 2011 report. It was finally submitted to the National Coastal Zonal Management Authority. ही लेटर हिंगा पब्लिक हियरिंग आशिल्ली पण तुम दिल्ली धाडली ती लेटर कोस्टल झोनल मॅनेजमेंट अथॉरिटीची. कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाची लेटर जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर, ती आमी मालमोगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आसतले बाकीच्या धाडल्या.
I directly सांगता मोर्मुगांव धाडला म्हणाका because you have not sent this letter. This letter was kept in hiding. And e letter was when EC was granted because how this EC first is permitted without this letter going. A Ministry of Environment धाडना ती. Absolutely धाडना. Chief Minister, I am very clear. ये धाडना आसतना हेंका ये दिला. You show me धाडटी. मुको धाडला तू ये थिंगा ते report आहे मुकडे. हांव घेता स्पीकर सरांनी दिता तेका फुडें उलय. लेटर दिला न्हू काय दिवपा ना तुगे डिपार्टमेंट नाच. Speaker sir, आता my charge first of all is that the government without jenna department itself Goa Coastal Zonal Management Authority ची letter सांगता ती letter can't tinga Delhi da nahi. That was not part of that particular thing. Others because my charge is that the government तुझो प्रश्न विचारली A B C उलोवपाक घेतलो जाता न्हू तू 3 प्रश्न विचारलो तू एक प्रश्न विचार जाता ना पयलो प्रश्न म्हणटा दित Okay, okay. स्पीकर सर ती लेटर दिवं ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल EC दिवपाचे it is illegal. The EC itself is illegal. The central engine is kept in the dark rather than this engine. So why was that letter not given? Why was it kept in hiding? Public hearing आधी आहली ती लेटर तीन कित्याक धाडना? Objection आहली होत्यो. स्पीकर सर हे पयलो प्रश्न. स्पीकर सर EC जी आहा पळय न्ही रेग्युलर कायद्या प्रमाणे ताका EC मेळ करस्पॉन्डन्स जितको ताका करपाक जाय पब्लीक हियरिंगाचे जितके सगळे करस्पॉन्डन्स धाडपाक जाय ते धाडल्या आणि ताच्या उपरांत मिनिस्ट्री ऑफ द I am एनवायरमेंट very फॉरेस्ट क्लायमेट specific. चेंज Chief Minister, I am very specific. ती लेटर धाडली CZMP चे. स्पीकर सर पब्लीक हियरिंगान जितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले तितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले डॉक्युमेंट जे आसा ते धाडल्या ताच्या उपरांत Because sir, हांव आतां धाड ती लेटर मातशें टेबल कर म्हाका. ती लेटर मातशें तूं टेबल कर ना. आसूं ना. It is a lapse. It is a lapse. It is a lapse. Honorable Chief Minister, I am speaking on facts. It is a lapse. It was not sent. Other Speaker sir, दुसरे मुद्द्याचे येता. लेटर आसूं ना. So that itself, जेन्ना objection आसले, that is a lapse. Other. Speaker sir, my charge is that the government is allowing illegalities in MPA. Other excess coal handling or दुसरो मुद्दो हा. मुखेलमंत्री मातशें पोसा दुसरो. We are not allowing illegally पहिल्या अरे हा हेच मरे हांव not allowing हेच मरे हांव. ताका लिमिट जी आहा त्या लिमिटानूच आमी कोल हँडलिंग करपा खातीर दिता. बरें ओके बोस आतां हांव विचारता तुकडे. स्पीकर सर जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा I am putting a charge that excess illegality थिंगा हँडल केला. आतां स्पीकर सर excess coal pot हँडल केला 1239 जिंदाल blue eyed boy of the government. तेगेले EC आहले 5 million metric ton. एणे हँडल केले 12-13 6.89 million metric ton. 14-15 एणे हँडल केले 8 lakh million metric ton when his limit was 5 lakhs. 15-16 एणे केले 9 lakh almost 10 million metric ton. तो मोठा लिमिटान दिला. This is on record. स्पीकर साहेब म्हणजे EC भायर डबल एमी कोर्सो मुखार वयना. आतां स्पीकर सर my second charge is that Goa State Pollution Control Board and the government today is not serious. You all are not serious. तू मोठा सगळे EC लिमिटा हांव विचारता. स्पीकर सर ह्यो 3 पॉड केशी आहाय जेन्ना 5 million metric ton was the allowance. Ada, my second charge is that you are not serious about the port town of Vasco. You have to tell the House of what action have you taken. It is not true. Is it not true that SWP handled 9 million metric tons? You were not the minister then, but the government was the same. Speaker sir, pollution principle in law, the polluter pays. This is but the law of our government is we reward the polluter, especially when it comes to Jindal and Adani. In this particular case, you please tell me why, what is the current case? Because who really controls import and export of coal is the Goa State Pollution Control Board. I totally agree with the figures that you have. You agree? 100%.
The fact is that the MPT, or as it was known that time, did allow the import of so much of coal. Till today, Goa State Pollution Control Board has not given them permission to increase the quantity of import of coal. Till today. You can verify this fact. And why have we not given permission? Is because we have asked them to implement various steps, like for example a dome. Now the bypass has come. As a consequence of the bypass, trucks are not passing through Vasco City like before. I'm sure my colleague Daji and Sankar will agree with me that in Vasco City, the pollution levels have come down drastically. Now, as far as why am I not making a figure, giving you a figure, is for the simple reason that it is just 2-3 months that these things have come into force. They've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session, we will give you the correct figures. No. Speaker sir, मंत्री ने उत्तर दिला. One second. I did not reply to as far as the cases are concerned. As far as the cases are concerned, there also, as I said, the quantities are correct. There we sought the opinion of one advocate, Advocate Joachim. He has given an opinion that we have to appeal on the High Court ruling, which came against us on a technical ground. In turn, I did not agree with that. He gave an opinion that we should go to the Supreme Court. We should appeal on the High Court order. I agreed that we should appeal. However, the Pollution Board per se is an autonomous body. The then chairman took a decision that there is no need of appealing in the Supreme Court. Not agreeing with that opinion, we went to another advocate. He was of the opinion that for the time that lapsed, I think over 2 years had passed. So for the time that lapsed, he should, there is no point in appealing to the Supreme Court. However, should the board want, they can take a chance. In view of the conflicting things, we have sent the file to the AG, and we are waiting for his opinion. Okay. Now, सांग बरं. स्पीकर सर, आता मुखेलमंत्री म्हणटालो सगळे इसी पुरमाण जाता आणि मंत्रीन आन्सर दिला की इसी पुरमाण झालं ना आणि तो ऑलरेडी सांगला की ऑलरेडी ओपिनियन उलोवन दे मरे आज उलोवन दिनो 5 मिनिटे आहे 7 to 2 मिनिटे दिता तुका कोणी उलोवं नाका म्हणटा तू त्याच्यान उलयला मरे. आता इट्स व्हेरी क्लियर. आता कोळसो ओ वास्को शारान जेन्ना आमी गेले सगळे कंप्लेन कोताय. इट हॅपन ड्युरिंग कोविड टाइम. ताज्या उपरांत जो तितको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला पळय स्पीकर सर ताणी एक मिनिट मरे स्पीकर सर माग उलोवन दिनो त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरय भर दिवपाक जाय. जर डोम जर रेडी जालो पळय अरे आज ते डोमाचे इश्यू आमी हायवे कनेक्टिव्हिटी जी झाली पळय ती आताच झाली. वास्को प्रॉपर सिटीचो मिनिस्टरान जे आता अरे सांगले तुम्ही सगळे तुम्ही केले हे अरे पण त्याच्याबरोबर ती गजाल ऑन रेकॉर्ड येवपाक जाय. ते म्हणा तुका म्हणजे डोम क्लियर जालो, हायवे कनेक्टिव्हिटी झाली, त्याच्या उपरांत हायवे वास्को सिटीचो बायपास काढला उपरांत वास्को सिटीत अदरवाईज असतो पळय माननीय मंत्री मुखेलमंत्री एक मिनिट मरे उलोवन दे म्हाका बोस मरे तो मातशें बोस मरे
मातशें बोस म्हण तूं मातशें बोस म्हण. उलय सांग तू आता स्पीकर सर क्वेश्चन इज व्हेरी क्लियर. हे सुरवातेक हांवें सांगलोलें आज हे सगळे जिंदाल जावं अदानी जावं हे सगळे आज सगळे इसी थिंगा तेंगेले जोरी तर चोयल्यार डबल आणि द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेदर द बोर्ड मिनिस्टर वॉज नॉट चेअरमॅन दॅट टाइम ही हॅज अग्रीड इट इज फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिल ना तांकां इसी फेवर केल्या. दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन जाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे जाला तेजेर रिकवरी ना अपील केल ना टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय आसली सुप्रीम कोर्टान. आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील कोताय तुमी. हे कोट्यांनी रुपया कोटी कोटी कितले आता हेजेर येता. सर मिनिस्टर सांगला की वी हॅव सेंड फॉर द ओपिनियन तो जे सांगता ओपिनियन हा मुकोडे आम्ही ओपिनियन हा ओपिनियन वॉज ऑलरेडी सॉट हांगासर आम्ही कोणाक Because सोडूंक ना sir, आम्ही it is a very clear cut. एक मिनिट सर सेस टॅक्स जो आहा पयली हो गोवा स्टेटीन आयला दुसऱ्या तिसऱ्या स्टेटीक कोणी लागना. मुख्यमंत्री आन्सर करता मुख्यमंत्री आन्सर करता बसून घ्या. ना आता तू बसून घे. सर हे हांव मुख्यमंत्री मुखार कितें हाडपाक सोदता Yes. हे सिलेक्टिवली जेन्ना हे ग्रीन सेसाचोय टॉपिक येलो दिस इज ऑल रिलेटेड टू कोर्ट जेन्ना ग्रीन सेसाचे टॉपिक येलो मी डायवर्ट केलो मुगेलो क्वेश्चन Because रिकवरी करपाक जाय रिकवरी देर इज अदर Sir, 154 crores of rupees we have recovered. the data is very Sir, clear जवळपास that green this cess government फक्त does not have the गोवा will. एक मिनिट कोण ऐकून घ्या एक एक मिनिट मिनिट. वेट सर तुमको वेळ दिता हूं सर या जिंदाला स्पीकर सर या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess. स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस पयली सरकार सारको टायमार अपील वचना सरकार या कंपनीक टाइम दिता स्पीकर सर तो जे दाब सांगता पयली ग्रीन सेस when will you recover this? प्रश्न विचार When will you recover? सुप्रीम कोर्ट अरे स्पीकर गेला सांगता ओडिशा तुझा प्रश्न किती प्रश्न किती तुझा प्रश्न किती बसून घ्या बसून घ्या तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर कलेक्ट केला स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस कलेक्ट केला 134 crores पहिले ऑलरेडी आम्ही कलेक्ट केला. तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर एक अपोजिशन लीडर तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर अकॉर्डिंग टू द कन्सेंट जो आहा पयली स्पीकर सर तांकां सवय जाल्ली आहा. तुम्ही जाग्यार बसा मिस्टर इडी आलेमा आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला ती आमच्या सरकारने सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांचं घेतलं